Lion Sports yamaze gusinyisha rutahizamu ukomoka muri Congo. Iyi kipe ya Lion Sports nk'uko mbikubwiye nyine, uyu musore ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo witwa Shadrack Belobingi wakiniraga DS Motema Pembe y'iwabo yamaze kugera muri Lion Sports. Iyi kipe yambara ubururu n'umweru yamusinyishije kuri iki gicamunsi cyo kuwa 9 cyo kuri uyu wa gatatu, nyuma y'uko yari yageze mu Rwanda mu rukerera rwo kuri uyu nyine wa gatatu warangiye. Twebwe ubu ngubu gutya twamaze kugera ku itariki 10. Amakuru turi gukusanya nuko uyu musore yamaze gusinya nyine, ndetse afite n'amasezerano menshi tugiye kurebera hamwe yamaze kwemeranywaho n'ikipe ya Lion Sports. Uyu mukinnyi w'imyaka 20 wakiniraga ikipe ya DS Motema Pembe y'iwabo mu myaka 2 iheruka yatsinzemo ibitego 23 mu mikino 45 yakinnye yonyine gusa. Shadrack Belobingi asinyiye Lion Sports nyuma y'uko ejo perezida wayo Twagirayezu Fave yatangaje ko basigaje gusinyisha abakinnyi 3 barimo na rutahizamu we yamaze kwagerwa, hasigaye 2 tayari. Uyu rutahizamu yongereye ku bandi bakinnyi bashya ba Lion Sports imaze gusinyisha aribo Tambwe Gloire, Prince Musore Michel, Mohamed Cheri, Rushema Chris, Tony Kitogo na Mohamed Sheri. Biravugwa ko kandi iyi kipe ishobora kuba yamaze kumvikana n'umutoza wungirije ukomoka mu Burundi witwa Haruna Ferouz. Uyu niwe nyine ushobora kuba kungiriza Afamia Latif nyuma y'uko undi yari yazanye udafite ibyangombwa bimwemerera kuba yatoza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gutyo ubu ngubu Shadrack Belobingi yasinye nyine Lion Sports mu bitabo byayo. Gutyo ubu ngubu yamaze kwitwa umukinnyi wa Lion Sports. Lion Sports nk'uko nabikubwiye yaguze rutahizamu w'umunyekongo Shadrack Belobingi wakiniraga Darling Club Motema Pembe DCPM y'iwabo, asinya amasezerano y'imyaka 2. Uyu mukinnyi w'imyaka 20 yageze mu Rwanda kuri iri joro ryo kuri uyu wa 2 tariki ya 8 Nyakanga 2025. Belo ari mu bakinnyi beza muri shampiyona ya RDC, aho mu mwaka ushize w'imikino yatsinze ibitego 13 mu gihe uwabanje we yari yatsinze ibitego 10. Yafashije kandi DCMP gusoza shampiyona iri ku mwanya wa 4 mu gihugu cya Congo. Gikundiro isigaje kugura abakinnyi 2 barimo myugariro ndetse n'ukina mu kibuga hagati. Belo yabaye umukinnyi wa 6 Lion Sports iguze muri iyi shampiyona. Ikindi kandi Lion Sports irashaka kuzajya ikoresha abakinnyi bakeya, izajya ibasha kwishyura vuba kandi ku gihe. Akaba ariyo mpamvu iri gusinyisha abakinnyi izi neza ko bazaba bashoboye, bitazajya bisaba ko bagira abasimbura benshi. Rero ikaba ariyo mpamvu iri kuzana abakinnyi b'ibikoko gutya, izajya ibishyura ariko ntigire ikirarane ibasigaramo kugira ngo sezo zose zijye zigenda neza, itazongera guhura n'ibibazo nk'ibyo yahuye nabyo muri uyu mwaka. Nk'uko nabikubwira rero, amakipe yo mu Rwanda ari kugura abakinnyi akanagurisha, ariko Lion Sports igomeje kugaragaza ubudahangarwa ndetse no kuzana ibikoko by'abakinnyi bigiye bitandukanye ku buryo abantu benshi bari kurwara irahamuka. Kangushimire, twabanye ndi Isa uri kuri Rwanda Isa TV cyangwa uyite Rwanda no mu TV, ukore subscribe kugiye tubanaga byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.